isi ifite ibigwi. Ibigwi si isi yabyiremeye, ahubwo ni abantu babishyizeho. Abo banyabigwi nibo twakwita abayobozi b'isi. Bayoboye isi kuko aribyo bifuzaga kandi bakoze ibintu byinshi kuko aribyo bifuzaga. Ibyo twabivuga ngo tubirangize, twakwicara ngo tuvuge bose, ahubwo byasaba ko tugenda tuvuga umuntu umwe kuri umwe. Ubushize nabakoreye ku muntu bita Holmes, wari ufite hoteli yica abantu, bishe abantu benshi kubera inzara y'amafaranga. Ariko kuri aka kanya tugiye kuvuga ku wo bita Adolf Hitler, umugabo wateye isi ubwoba, wateje impinduka zikomeye ku isi yose kandi wakoze ibintu bitangaje. Hitler ni muntu ki? Yavuye he? Ni iki cyatumye aba umuyobozi wateje intambara nini kurusha izindi? Ese yabashije gutegeka ate? Kuki yibasiye abantu bamwe, abandi akabashaka akabica kandi agacamo abantu ibice? Ngiye kukubwira inkuru y'ukuri ya Adolf Hitler, uko yazamutse, uko yaguyemo n'ingaruka yasigiye isi. Hitler ni muntu ki? Ku itariki ya 20 Mata 1889 mu mudugudu mutoya wa Braunham muri Australia Hungary, havutse umwana w'umuhungu. Izina rye ryari Adolf Hitler. Se Alois Hitler yari umukozi wa leta ukaze, naho nyina Clara Hitler yari umubyeyi ukunda abana be cyane, akanaba n'umukatolike uhambaye cyane. Hitler yari umwana usanzwe ariko afite inzozi zitangaje. Yashakaga kuba umuhanzi umuhambaye. Yasanze kwiga ubugeni mu ishuri rikomeye i Vienna, arabisaba cyane, ashaka kujya kwiga ibijyanye n'ubugeni, ariko baramwangira. Yararakaye kuko yumvaga yuko ubuzima butamworoheye, ko bari bamufungiye inzira z'inzozi ze. Nyuma y'igihe gito, mama we nawe agahora yifuza yuko umwana we yatera imbere kandi akagera kure, ariko ababyeyi be bose baje gupfa. Asigara ari umukene i Vienna, arwana n'ubuzima. Aha niho yatangiye guhinduka. Yatangiye kwizera ko hari abantu barimo kumubuza kugera ku ntsinzi. Mu mwaka w'1914 intambara y'isi ya mbere yarabaye. Adolf Hitler ntiyazuyaje, yiyandikishije mu gisirikare cy'Ubudage. Yari umusirikare usanzwe urwana bisanzwe, kugeza ubwo yabonye imidari y'ishimwe, gusa ntiyigeze azamurwa mu mapeti. Bamubwiraga ko adashoboye kuyobora abandi, ibi bigakomeza kuzamura umujinya muri we, ariko ntabigaragaze. Ariko se koko uwo babwiraga ko atari umuyobozi byaje kugenda gute? Niwe wahindutse umunyagitugu, wari bugire ingabo zikomeye ku isi yose. Mu mwaka w'1919, nyuma y'uko Ubudage butsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi, igihugu cyarushijeho gusenyuka. Ubukungu bwari bwarangiritse, abantu bari barababaye. Nuko Hitler abona amahirwe yo kuvuga amagambo akomeye. Yatangiye kwamamaza ibikorwa bye. Yavugaga ko Ubudage bwatsinzwe kubera abantu bamwe. Mu mwaka w'1923 yagerageje gufata ubutegetsi ku ngufu, coup d'etat, ariko biranga. Arafungwa. Afungwa azize kuba ashatse kuba yafata ubutegetsi. Ariko biranga, birakomeza biranga. Nuko nyuma aza gufata igitekerezo, yandika igitabo cyitwa Mein Kampf. Cyarimo ibitekerezo bye byose byari bugire ingaruka zikomeye ku isi. Mu myaka yakurikiyeho, Ubudage bwabaye ahantu habi cyane, ubukene, ubushomeri, ubuyobozi bwari burimo gutsindwa. Nuko mu 1933 Hitler abona amahirwe, arahinduka,
arahinduka chancelier w'Ubudage, maze gahoro gahoro akuraho abandi bayobozi aba umwami. Ubu yari afite ingabo ze, yari afite igihugu mu biganza bye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda, Hitler yagize icyemezo gikomeye, afata ingabo ze ateka umutwe, maze atangira intambara, atera Polonye. Ibi byateje intambara ya kabiri y'isi. Iyi ntambara yatwaye ubuzima bw'abantu barenga 600,000 birenga mu gihugu kimwe. Ariko muri iyi ntambara ya kabiri y'isi, abantu 60,000,000 barapfuye. Iyi ni intambara yabaye nini kurusha izindi mu mateka. Hitler yari afite umugambi wo kwigarurira isi yose, agashaka gushinga ubwami bwe bw'Ubudage, ariko se yaje kubigeraho? Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu, ibihugu byari byishyize hamwe bitera Ubudage, buratsindwa. Hitler yari azi ko itariki umuyobozi ko igihugu cye kigiye kugwa mu maboko y'abanzi. Nubwo ku itariki 30 Mata 1945 afata icyemezo cya nyuma, ariyahura, yangiza ubuzima bwe. Intambara irarangira, isi ihumeka gato, ariko ingaruka z'ibyo yakoze zikomeza kwigaragaza mu mateka y'isi. Nuko abantu bakwiye kwirinda cyane. Hari amasomo menshi twakwigira kuri Hitler. Abantu bakwiye kwirinda ubuyobozi budafite imyumvire igamije gutera abandi agaciro. Intambara ntizigira igisubizo cyiza, zikurura gusa urupfu n'amakuba n'amapfa. Ubutegetsi bukwiye gukorera rubanda, ntabwo bukwiye kwigira igihangange ngo burimbure abandi. Hitler yavuye kuba umuntu usanzwe aba umunyagitugu watumye isi ihinduka. Niyo mpamvu ukwiye kumenya amateka kugira ngo atazisubiramo. Ese watekereza ko inkuru ya Hitler yari ikaze gutya? Utekereza iki mu buyobozi bwe? Ubona hari isomo ryiza ryava mu mateka ye? Tanga igitekerezo cyawe muri comment, kanda like niba iyi nkuru yakunyuze, kandi ntudacikwe gukora subscribe kuri Menya Byose TV kugira ngo ukomeze kumenya amateka n'amakuru akomeye. Urakoze kandi mukomeze muryoherwe.